Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much for joining me. Ke tlo dira review about Izingane Sithembu. Bana ba ka sele ke be ba dutse fase ba ntse ba botsišana dipotšišo gomme Sneya ga se a thabisha ke se e leng gore ba mo dira sona o bona o kare ba mo buliša ba mo sega ba mo tšeisera se ga bolela ba botšišitše gore ke mang ngwana e leng gore o a ratiwa mo family gomme ba re ke yena Sneya a re ke a Bongwe gomme Mbilo a bolela gore ke Mpumelelo. Jwale for nna ke bona o kare ke Mpumelelo e leng gore o a ratiwa ba Mseleko o mo rata ga kudu go feta bana ba le ba gago ka mokana ga bona ka mokgwa e leng gore o dira ka gona ka gobane o kare Mpumelelo o re dira tše e leng gore dira ke papa gago o rata selo se e leng gore se rata ke papa gago. Ke bona o kare gore baba Mseleko wa mo rate ka lebaka la gore yena ba le babedi ba share dilo tše e leng gore di a swana so baba Mseleko o kgona go bona gore ngwana wa ka o rata se e leng gore ke a se rata gomme a Bonko yena gore Mpumelelo ga a ratiwe e no be le gore o ratiwa ka lebaka la gore o gona yena a Bonko o bona e le gore ke yena a ratiwang ga kudu-kudu ka ga baba Mseleko go feta bana ba le ka mokana gomme ba botšiša gore ke mang setse wa lena o e leng gore o bontšha e le gore ga wa fake ga le rata gabotse. Sneya a bolela gore ke Mpilo a bolela mo go diary session gore Mpilo ka nako tše ntši yena o hwetša a mo dumediša Mpilo o no lebelela kwa thoko ga mo arabe ya mo dumediša o no hwetša no mo gomolela jwale ba mmotšiša ba ntše ba le ka moka gore ge gore a Bonko ga ke yena e leng gore o fake relationship le rena e ka be e le gore o ra eng wena Sneya emelela sepela re letla e hwetša ka gare ga molete wa toilet tabe e leng gore la e nyaka ba re hao e le gore wa o swanetše o dire ka mokgwa a emelela sepela gomme a Bonko yena o ba boditše gore se yena sa se rateng ka Sneya ke lebaka la gore ge go bolediwa ka taba ya LGBT Sneya o na le go bolela mantšu e leng gore a se ona ene seo se mo koša bohloko. Se ke seng ke a se rata ke gore ge a Bonko a ba hlalosa o ba berekiša English gomme bona ba re ba nyaka go hlalosetšwa Sneya mohlomong Sneya ga a kgone go kwa se e leng gore ba se bolela a e ka ba e le gore Sneya yena ga a kgone go kwa English mo e leng gore bona ge ba dutše ba ipona o kare ke bona ba tsebang selongo ba nnoši Sneya ga a se tsebe a ke rate ke mokgwa ba mo dirang ka gona ka gore be ba swanetše e be yena a bolelang gore ga ke kwešiše ntlhalosetšeng Sneya o ba kwešiša o boletše gore se a Bonko a se bolelang wa tseba gore ke nnete yena ge go bolelwa ka di-lesbian le di-gay o phela a fetola gampe jwale o a kwešiša se e leng gore a Bonko o bolela ka sona se e leng gore a sa se tsebe ke gore o ba se aware gore o koša a Bonko bohloko mara bjale o bona gore o tlo mo kgopela tshwarelo ene a ka se sa bušeletša se e leng gore o phela a se dira ka go commenta gampe ka taba ya LGBT so gore Sneya o tla lokiša diphošo tša gagwe mara se ke sa se rateng ke gore bana ba ga Mseleko ba mo sega ge a thoma a bolela ba sega ba rasetša godimo ba bona o kare Sneya ke ntwa go bapadiša e ka ba e le gore ke ka lebaka la maitshwaro a Sneya goba ke ka lebaka la gore ga ba bona e le gore ge se a fihla kgole ka sekolo a bile le bana a sa ba fihla kgole ka bophelo a ke kwešiše gore ka be e le gore why ba mo tšea ka mokgwa e leng gore ba mo tšea ka gona mara sela ke se e leng gore a se tloge se kgahliša e le ruri ke tšona tšeo tša Izingane Sithembu. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Lerato ke leo. Tada.